Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje takhalo la Mayengani the president, even then he la Xongi Rhangani, even then he la Papa Rhulani. Yeah, so previously if you posta a video la the president ka yivula enkosini wa maraji. Mara kuna point yin'wana la yi nga fika ni vona ku vanhu a va le ku swi tekeleni enhlokweni, so ta hi tlanga la then tlhe vulavula. Mara ku endleke ku rhandza ka Xikwembu na hosi Yesu u lo xengiwa, mara u tele ku se a famba a ku swi hetisekile. Hi 10 leyi ku na hosi Yesu i lo xengiwa, so of course hosi Yesu i xengiwe hi Judas yena a nga xavisa hosi Yesu. So loko phati leya hi fike hi expanda, the president is clearly saying ku maraji i yo xavisiwa hi ndlela yin'wana, it was sold. Leswi the president yi kombisa ku swona hi site ra yona, ni hi swi twini ku vulavula yona leswi yi vulaka swona. So ta hi swona ku swi ta kha swamba swi ya kwini ku ya mahlweni, hopefully yi ta endla hi dedication song hi kota ku twa more details because yi swi komba na ku yi na mhaka la president or swi ya nghena ka December revolution we need ku va yi expanda mhaka leyi vona ku swi famba swi ya kwini, mara clearly yi ri marriage i lo xengiwa. Even then of course i heleli no helela mi swi voni na n'wina hi ti-post. Yeah, though in the Kalita King and a Kamaka Xongi Rhangani. So previously, if you can enter video, Mgami Wonin, La Xongi Rhangani Kakomsa win 5 bullets. Yeah, so the African notice everyone what I should believe this Xongi Rhangani as wula, to be honest. Yeah, like man, I've come to Xongi Rhangani if I come some proof you impela move on or do win. Man. So however we na this news platform very body ya mahungu va mona ma reliable myself man not the post yeah man la swi proper va fika va tsala this post. Yeah, so ta ke hlaka paragraph number 3 hi fike vona va fika va tsala ku Xongi loyi a nga duma hi ngoma ya munhu wa munhu u hehlile leswaku u ponile ku dlayiwa etindhawini ta Mpumalanga, kambe swiviki swa maphorisa ya Mpumalanga swi paluxa leswaku a hi swona naswona swigevenga a swi phanga ka ndhawu yin'wana ya mabindzu. Xongi u deleting post leyi eka Facebook. Yes, post leyi i deleting Xongi Rhangani, I can also agree. However leswi nga ta swi vula i ku Xongi Rhangani at that moment ku hi side ra yena a twi na ku a ku targetiwe yena ntsena. That's my understanding about this matter. And when kuna need yo Xongi Rhangani sa kha kuma kha hlaseriwa tani leswi swi vona ka comments. To be honest, Xongi Rhangani ku hi that moment, that particular moment, Xongi Rhangani a twi na ku a ku hlaseriwa yena. Right, it's not like alaba attention or anything. I do not attack wayena ntsena. That's my understanding about the matter. Kuze se post delete iko ro sungula do not attack wayena ntsena because in a history it's hama ashawula tinkabi as she has already shown last year. Unfortunately I'm going video shona because I'm doing marketing strategy. However, so serious ku hava munhu guys munhu u teka ka nhlokweni nga market i duvuriwini i khira high profile like Xongi Rhangani i artist u vi khiti vitelo madzolonga sweswo. So mina I believe ku mhangu leyi humelerini and the Xongi Rhangani ku hi la moment liya a twina a ku doliwa yena ntsena. Unfortunately a ku nga ri ntiyiso because vanhu lava a va ri ka bindzu ro karhi as shown in this post lava va ri ku phangeni, so va duvile timovha randomly. However, you can also say ku himpela ka previous video ni vule swona loko ni ku it was attempted murder because avo duvula nje like a va nga ri ku hijeka timovha, so shooting randomly it's attempted murder, right? So man one reason yo va Xongi Rhangani swa attackiwa hi swona because ka moment leyi a twini a ku doliwa yena ntsena. So loko se na yena a xi vonini xiviko lexiya xa mahungu ivi ya swi vona ku a nga ri yena ntsena, even then a delete post. That's it. Xongi Rhangani u zondhiwa, to be honest. I'm not sure why. Yes, i va kha tshama kha horova na vanhu because va n'wi pfuka vona hi xitalo mi kuma va fika va mention swilo swa siva ra press Rhangani la and a nga swi lavi ivi a mi block na mina ni block-wile timhaka ta swo ni mention siva ra press Rhangani, so why ni fike ni n'wi kwatela vona because i va a yo pfukiwa. So loko when she fights back wa zondhiwa, so a swi make sense sweswo. Yeah, and then loko hi ndaka leyi ta kha ya ka Papa Rhulani, so mhaka leyi already khale ni tiva me like screenshot se xi khale ni xi beni se na ku ri khale no xi veka njhani let me not say anything hikuva vanhu va ta ku hey ni bast. However swi xi posta na the twins as we can see them va fika va posta the 5 ta March va fika posta that post va fatsela ku Papa Rhulani wa hina ni ku ra va the twins timena va swi tiva me kahle na vona hi operate ku fana va fika va posta these pictures. So obviously la avo hi hlenga as we can see le ka nkovani kwalano. So loko hi fike hi swi vona loko dress code ya yona ha swi vona ku no man it's too off.
a hi voni raw la a ni vanhu va ti raw hina a hi tiva ku vanhu lava ambalaka raw ntsena. So to be honest it's very shocking lomu kuma munhu se ambali swin'wana swo tivana na yena because hina hi tiva ku ri vanhu va ti raw ntsena, hina a khe hi hlekwa hi swisiwana hi mbala swo chipa mara vona hi lava se na vona va mbali ku chipa ku tlula hina hi va ku khe hi mbala swo chipa, which means se va wole hansi ngopfu like level ya vona se yi decrease yi hansi swinene ma vona nyana. So ku humelela hi kahle yi nga yo cukumetiwa papa Rhulani or yo na vusomfa sweswo it's still a question which is still yet to be answered ma vona nyana. So yin'wana ta problem leyi mi nga mi voneni leswo papa Rhulani yi fika yi tsutsuma ya studio yi fika yi humesa xithirekani yi nga twanana na manager, xithirekani xin'wana a xi bi xithirekani lexiya producer yi kahle blame ngopfu yena i onini. Papa Rhulani na tilayirisi ta kahle to lava munhu loyi a kota ku tipaka a tipaka ti va kahle mani kuma tilayirisi ti kahle ya vhuma swinene, so loyi a producer ku fika cha swo tiva na yena and then swi fika swi onhaka. So hey loko kwana ni hi blame ngopfu yona papa Rhulani yi nga tsutsuma yi yele ka producer na yo producer leyi a yi blame ku va yi humese track without permission ya manager, ku manager a endle video na yi kombisa ku va nga humesi. Hey so from here ni fika ni vona post yin'wana yi nga postiwa ka Manyangatsi. Unfortunately loko ni cheka account ya yena already i deleting post ku hwana yini hi timenemene vhele hi na yona post hi fika hi vona fika tsala ku vele ku laveni ka papa Rhulani hi xihatla. And then ka paragraph yo sungula la hi to summarize kunene hi loko kombiseni ku after loko hi vone papa Rhulani yi nga mbalanga kahle ka ti-images tetiya yena na Manyangatsi ya decide ku va a reach out to Gumza mona yana loyi a hostaka very Magamuza annual events. So hi sure previous ka video yin'wana ni endlile a ni ti Magumuza ne. So ka previous video swikomela ku endle error in terms of this name. I think I was saying Magamuza instead of Magumuza. So very hosta Magumuza annual events. By the way very Magumuza yona leyi a hakela Manyangatsi like yona sponsor xa Sivera Press Rhangani. So yona leyi kha hakela Manyangatsi ku va kha promote Sivera Press Rhangani ku then this year na last year mi va mi kha mi swona kha poster swa positive ntsena hi Sivera Press Rhangani. So very a hakela hi yona leyi which is the sponsor xa Sivera Press Rhangani. Then ka paragraph ya number 2 afaka kombisa Gumza va tinyikerile ku lava ku pfuna papa Rhulani with lifestyle sponsorship or swi fambisa na vutomi bya vona, the way which he lives, where he goes, how he wears his clothing, how clean he is. So swilo leswi musi n'wanuna lala ku ndla swilo leswi a redzi swa Manyangatsi a ku pfuna ntlambi ku nga ri hi swa music kambe ku ri ku kumela papa Rhulani swilaveko swo va maintain lifestyle ya vona without loopholes which gives opportunity to people to ridicule him. So sure ku ndlela yin'wana Gumza yi ta kha yi meka sure papa Rhulani yi mbala kahle yi clean na loko yi ya byaleni kwala yi fambaka kona yi clean yi mbala swi kahle swilo leswi make sense. So munhu wa kho i ya benefita yini loko ku ri i xavela papa Rhulani mpahla ya nga manage na swa music, like what is going to benefit? A swi make sense sweswo i to va kha ndla charity ka papa Rhulani. Man something is off here. Manyangatsi hi byele ntiyiso ku ndleka hi mola ku yiva papa Rhulani. A ku senguna mi nga na access to papa Rhulani ti hlanganise na mina nkarhi wun'wana na wun'wana kusukela sweswiwa so then ta kota ku va ni n'wi connecta papa Rhulani na Magumuza va kota ku pfuna. Avundana ku xa important ngopfu i ku Magumuza va ta va kha va sponsora lifestyle mani kuma yena hayi music or swa career. Ndzi kombela loyi a nga kusuhi na vona a ni khumba which Manyangatsi wa nga fonela Philani loko ri wa u ri serious swa wena a ni manager yi kona already ku nga Philani. So vona va la ku reach out straight to papa Rhulani maswo ku swilo leswi off. That's why I'm saying I don't understand leswi Manyangatsi ka swi tsala la, like how do you sponsor someone ku ri you're not going to benefit anything. Loko ri va sponsor lifestyle ya papa Rhulani a va le ka career swo ka va nge benefit nchumu vo to va kha va xa mpahla ntsena va meka swi yi clean papa Rhulani without benefiting anything. So swi make sense and the manager Philani obviously yi nge pfumeli ku papa Rhulani yi performa for free ka ti-events ta Magumuza maswona ku a swi lo connecteni unless if Manyangatsi is lying ka this post. Unfortunately ni voni swi kha swi trenda swinene like vanhu vo tala se va na knowledge leyi so ni boheka ku va ni tlhela ni vula swona hi ku leswi Manyangatsi a nga swi vula until Manyangatsi a za ta vula ku o hemba. From now hi ta hi teke this information. Loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ni pampasi Xiboxe ni pampasi xi tolovelile vhele ku khomelela u nga mu wisi phela famba a nge huwa ka yena ko mani ku wa mehe tsala yena